Ang beriman babae. In sila yadto sa lugay nila riha dunya, a'malun, nag-ammal sila. Wala sila nagpahil-pahil. Wala sila naglirap-lirap. Wala sila nasasaw. Sinununo pakaradyaan dunya. Iyalop nila ing kabayaan si mahasud, si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Tengukan taniyo mga anak po. Impalman sin Allah ta'ala aumat hinapusan. Panagnaan ayat lapal panawag-tawag hasabarang si manusia. Ya ayyuhan nas. Palman sin Allah ta'ala, ya kamu mga manusia impanagnaan Adam. Nagtagna kita niyo rin kanaputan niyo Adam. Kakawasahan sin Allah ta'ala, way ina, way ama. Ka piyapan jari sintuhan, day nga kusog. Kudurat iradat niya, siya magbabaya-baya, piyapan jari reng halupa. Ya ayyuhan nas, mga kamu, anak apo Adam, turing sing sin Adam, u'budu rabbakum, tunggalan niyo yung pagtagipon niyo patuhan. Amad to mga anak apo impaltawakan, narihaon kita niyo, tiunggal na to na kaya yung pagtagipon na to patuhan, at awasyangahan na to na. Atawa siyangunan na to na sing kabayaan na to. O budu rabbakum tunggalan yung pagtagipon niyo patuan makad sing kabayaan niya iwan tumangkis siliangan niya. May tayad to. Rabbukum amin nagpapanjari kaniyo, amin nagdihil kaniyo kagunahan sing kabuhi niyo, manahut maaslag, maasin malimu, insabarang yadto, yanughara sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniyo, habang man manulin-tulin kamu, magtag-ipon tunggal, pamahasut si mahatinggi, Allah ta'ala, hari niyo lamuran sing kabayaan niyo, hari niyo lamukan sing kabayaan niyo. Uno pembiyay ta sin Allah ta'ala yung kabasaran niya. Allazi khalaqakum. Amin nagpapanjari kaniyo. Dakula parakala. Kagarun kannalun si manusia yung pagpapanjari kaniya. Duara impia panjari sintuan. Usog ibang babae. May waw di magsaliin lupa. Sa laksa ng taod. Kudurat iradat sansin Allah ta'ala. Papangan nalun kita ni umarayaw, di ipapaaradin napso na to, di ipapaaradin pikilan na to, di ipapaaradin akkal na to, sinsiyangunan kita ni akkal, sinsiyangunan kita ni pikilan, sarawa paararun na to haatulan kabayaan sin Allah ta'ala. Wallazina min qablikum, nagpapanjari sin sa barang manusia panagnan sambil pahinapusan. Way makaraus tao maginang tao. Kunun na si manusia ing kakawasahan nila magpapanjari sila tao. Way kawasan nila biya misanang lup. Na unim maksud yan. Papagtag-ipunon kita nyo sin Allah ta'ala. Balawi-lawihan ng pagkauntan niyo, balawi-lawihan ng pakayantan niyo, balawi-lawihan ng katan, hahajatun na to, habang mayan manghinunggali manusia patuhan niya,
la'allakum tattakun, supaya niyo mamumus ing kabuhi niyo ibang kamatay niyo, laway ring hapagtag-ipon, makadsinda akan kiukuyakan, ibang tumangkis deng aliangan, buka hamulka sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nah, lilingon natin pag-ibadat na tubihaon. Yung pag-ibadat na tubihaon, na hinangda kasabab, imbungan niya ka, na napalihala na to imbaran na to, kaya ayaran na to, dabha imbaran na to. Sabab kakunahan ini ayaran, mayta, aw mangjila ka kaniya. Aun manglarak kaniya, aun manglarak haatay, aun manglarak kapikilan, aun manglarak kapangatod, aun manglubuh kabuhi. Uno pempakuyag biyeta sinallahu ta'ala kato. Alladhi ja'ala lakumul arda firasya. Pia panjarihan kamu sintuhan gumi. Aun bud, aun datag, aun mabatu, aun mahunggal. Ginis babarapin lupa kagunahan niyo sayan. Bangyanin lupa mabatu sadya. Bangyaning lupa gumibud sadya, ampayan aun datag. Kakunahan sing kabuhi niyo. Pirasya hanig sing kabuhi niyo. Wasyamaa binaa, pia panjari namo in langit, atup sing kabuhi niyo. Unin hati niya yan. Hangkabay kita niyo manusia. Hangkabay kita niyo yari hababaw sing gumi, in atup na tu langit, in hanig taniyo gumi. Na maguno kita niyo, amin kita niyo hangkabay, magkasila sa magad mangarap pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nalupasin atup, nalupasin hanig, wala piyakay si manusia hakabayaan niya, hakabayaan sintuhan niya, piyakay niya, hakabayaan niya. Wa anzala minas sama'i ma'a. Nagpanaugin Allahu ta'ala ulan, pia ulanan niya inggumi, bukun ulan, damakunin tau simbuka, biyaon tuan, magpaputi ka, naunulong niya, tuan habim, tuan datu, mulan bahalong na konsum. Maita, sabab aun na ulan, piaglantop na tao. Nabiya narahon kahoy insa sakata ning kabayan. Ampain ini, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Pia ulanan sintuhaning gumi, ulan nagdara rahmat. Hipaguno. Hipagbubu, sing katumbu-tumbuhan, halawm sindakat, halawm simbatu, halawm singgumi, hawawaw singgumi, kahayop-hayupan, awla-awla na imanusia. Hatuwig mabarakat, fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Piyakuwa sinallahu ta'ala ing katumbu-tumbuhan. Hitanum mo, iban sindi mo na hitanum. Mataod hindi mo hitanum, dahil sin hitanum mo. Kuno yan, rizqan lakum. Rizki niyo. Pukdanur rizq. Bang di lawakun, bang di pakayun si manusin rizki yanughara kanya sin Allahu ta'ala. Pukdanul barakah wa pukdanul haya. Nalawain barakat, nalawain kabuhi niya nagdara barakat, ing kabuhi niya nagdara simulka, nagdara simbala, nagdara siniluhala, waliyadu billah. Nah, kita muharuyan sadya. Aunduyan dabaw. Aunduyan suong.
aunduyan ini lanang, aunduyan Malaysia. Uno yan tuan, rizqan lakum. Rizki kaniyo habang man, tunggalun niyong pagtagipon niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, palmansin Allah ta'ala, fala taja'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Habiak nahanin dayaw, habiak nahanin ka, kamurasin Allah subhanahu wa ta'ala yan ugharakan niyo. Fala taj'alu lillahi andada. Magtuhan pa kamunurain din Allah ta'ala. Magsirik pa kamo. Akarun niyo peningat niyo. Akarun niyo pikilan niyo. Sabab bihaw long sinambuk tao. Banglaw niya pikilan ko. Ay mo pagkasubuhin pikilan mo. Inasubuhon mo. Kimugdan daw hayad to para mansintuhan. Siyangunan kita niyo pikilan pa kaniya. In guide niya. Quran, iban sin hadis. Buko ning guide niya, pikilan mo, akal mo. Pa, kadtuon tanyo, pakabayaan sin Tuhan. Dahil nga sabab yan, hatiap-tiap kita niyo sumambahayang, di masahin sambahayang wang suratul Fatiha, in aginatu, impamung natu, impanghinduan natu pa Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Tayan Tuhan, mengenal kita ni umarayaw. Fala taj'alu lillahi andada. Ay ikaw magsakuto pa Tuhan. Singkaya ingatan mo yung nagpapanjari kayo mo Tuhan. In nagpapanjari si langit iwan lugumi Tuhan. In nagpaulan harumi. Gimbunga ang katumbu-tumbuhan. Way kawasasin tao. Sakali mapikil mo, agarun mo yung akal mo. Mapikil mo, agarun mo yung ingat mo. Paagarun na to, pakabayaan, sin nagbutang haakal, nagbutang hapikilan, amo at ting karidaan, kakuyaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amad to, mga anak kapuin ayad, pamuunan sin, pangadyan na to, amin pasupuhon kita niyo sin Allah ta'ala, pasinguro no, ay kita niyo simingod sin kita na to bihaw. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam nagwasihat siya sinhin ng ikasud sulga. A'malun sababun lidukhulil jannah bila hisab wala ajab. Tiyo dahinang bang mahinang sinipon sin Tuhan nag-ihilas siya. Piagad niya, impikilan niya, inakal niya, pakabayaan sin Tuhan. Sababun lidukulil jannah, sabab na yadto sinikasud niya sulga, way pag-audit ka niya, way pangasubukan niya, iwan di siya siksa. Uno yan Tuhan, wasihat sin Rasul sallallahu sallam, hakahinapusan niya paghaji. Tahun-tahun na paghaji, hiyot ba ini si mga magdara jamaa? Sa di dumugin tao, gaman pagaman ni magutbay, kalulugay lang na, kaubusan na kita kamis, tunhay kadhigad yaon, tutorial din halga. Uno tuan, inwasiya yan, wasihat sin Rasul sallallahu sallam, na naghaji. Unin wasihat yan, naghaji sadya, dahon si mga maghaji, haway naghaji. Sa kalindi ha, pasalubong. Nahuon man jarirad, tumakuyag dahi sa tao. Uno yan tuan, inwasihat yan, muhimmatuddin. Dubulon nin tibut niya. Dubulon nin amal niya. Nauno yan tuan. Dahing ha mga wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. U'budu rabbakum.
Mga kamu maghaji, miyari kamu yan nagibadat patuhan. Na impag-ibadat niyo, ay kamu masasat sinpikilan niyo. Doon da kamu hakabayaan sintuhan biya singkiari niyo yan, hangkalapal kamu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wayroon kabtangan duwaing. Pag abot sinadlaw haylaya, magtakbir, Allah. Yan Tuhan inwasihat. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, upat pidyul alam naghaji. Ang kawadyo sila puti katan. Ikaw apaw ni siyangon mo ihiram, pula tawa itom. Puti katan. Nagsasanyaw akaw. Way, may takaw di misa magsanyaw. Amuad tinatulan. Ikaw Tuhan, sali impakayan katanta. Unuin alamat yadto, in alamat yadto, manunjuki suway maghangka atay manusia. Manunjuki sindi nila akaruning kabayaan nila, suway ra kabayaan sinuno. O budu rabbakum, tunggala daman jari. Kababiyan, mga anak ka po, amod tiniuno kato sino. O budu rabbakum, tunggalan yung pagtag-ipon patuhan niyo, bang niyo yan, tunggalin paguno niyo yan, paantum, ba minun, ing kamu yan, halawm pamalihala, sintuhan, ing kamu yan, pasurun, partabangan, pa-protection, sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab kalasahan niya. Ini karwa wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasallu khamsakum. Sambahayangan niyo to din makalimang karumang kaadlaw. Ay no to diyan tinggali. Yan to na yung pawayta sin Tuhan. Marayaw im magsambahayang daing sin. Astagfirullah. Kisin na may tayaon. Magbabang. Daing din lapal yaon. Daing ha? Unin lapal, as-salatu khairum minan naum. Marayaw magsambahayang dahing sinuno. Na insambahayang makalimahang karum kadlaw, kakuyagan sintuhan. Mayta, intaw magsasambahayang, way lummi dakula, way lummi sibi-sibi. Ano yung mga anak ka po? Ingkay nga tanda sinta ulumi bihawon pisa, bagunbun. Biya na kaulong na lupa bagunbun. Biya na kau bahu, ini, jamban, biya na kau bahu, pisa. Mga anak ka po. Insambahayang makalimahang karumang kaadlaw. Way lummi dakula, way lummi sibi-sibi. Apabila way lummi, sibi-sibi, way lummi, dakula, dahon kau mag-alop, sin Tuhan mo halawm sa bahaya. Ano yan mga anak ka po? Wasallu khamsakum. May tayo itong biyaitan maghaji, sin nagsasambahayang dayaw, nagsasambahayang pardo, nagsasambahayang sunat, ay kamu masasat. Ayaw masasat, in sambahayang niyo, sin pamahil-pahil, sin liso, sin pagtakabur, sin pagriya, sin unu-unu na, di manjari biyayta sin Allahu Ta'ala panabi, agin sulang hasambahayang. Ano mga tuwan? Wasallu khamsakum. May tayad to. As-salatu nurun. Insambahayang anugharaan kau sintuhan sahaya. Bay na kawabay na ho. Sahayahan tara mo ibang sintuhan mo. Aminan tara mo ibang pagkahi mo. Magpipi na kau. Bang diya sambuhangan samsil ko.
Pangdiha sa buhangan, ang pauno, solar. Na kanyo, paunin i-apply mo. Ha? Samsil ko. Wiron kay mo tanjo. Wiron kay mo lansok. Uy, grabe pa kareho ko. Magkagunahan, inbaran na to ini, sahaya. Sahaya, bunga sinsambahayang. At salatu nuru. Tani mga tuwan. Madtinwasiyat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hikarwa. Wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ikatu muhimmatuddin agunahan tu dah pag-agama. Wasumu syahrakum. Puasahan niyo imbulan niyo amun imbulan Ramadan. Ani mga anak po, bago baad go jayaw nanay ko, maray na isabdo mato. Bihaw na pauno ng bulan. Bulan uno. Uy, may tadi mo kaingatan. May kanbag buhat ko ng pagadyan. Ayan, mga tuwan. Puasahan niyo. May taunin dayaw sim pagpuasa. Indayaw sim pagpuasa. Panagnaan mo panagpuasa at turun kau sintuhan. Bangkaw na atod sintuhan, sabab sumud kau malano, magibadat kau malano, di na kau siksa sa lama-lama. Tanyo yan mga anak ka po. Wala diong dungan sing kamatauran, innang dungdung da bariman usug, iwan bariman babay. Na, uno pa yan. In sumunod, wa'addu jakata amwalik. Tunayan niyo, inrijiki, iyanog hara kanyo sinallahu ta'ala, makaminsan ng katahon, jakat. Adlaw-adlaw napakasin ina iwan ama pauno, paanak. Adlaw-adlaw pagtulong tabang, habarhajat. Inyad tutuhan bang mo iagad, ganti anda kay mo sintuhan. In pagsarak ka mo, in panabang mo, ang mga tao barhajat, wala kaya hilanganing alta mo. Sabab baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, manakasaman min sadaqah. Wala kaya hilangan in alta mo wang kau nagsarak ka. Wala da kaya hilangan in alta mo wang kau nagnapaka, wang kau nagmurabba. Bang kau nagtabarru atulan kabayaan sin Allahu Ta'ala. Na, tanu ya mga tuan. Amo na yung kagunahan na tubiyaw. Sa bahuling jaman ini, pagwaon sin Allahu Ta'ala, ing kakaya-kayaan, sambil wayroon na mabaya jakatan, takasin nakataan. Ikaw, mawa pa kau dilan jakat bihaw. Uy, meta ko mabaya pa. Astagfirullah. Kitaan niyo, mga anak ka po. Yan. In sumunod, dahil nga mga wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang maghaji. Wasilu arhamakum. Ay niyo pagbugto ay pagkasilasan niyo. Aula-aula na inhang kaunod ukat. Ay kamu magbula. Ay kamu magambulda. Ay kamu magbaywas pangatayan. Makatura tuy rum tuy adlaw sadya. Nagbaywas pangatayan. Di sila magsulot. Pindingon sintuhan ng karayawan nila. Makalamod pa sila hataw mangi. Saan yung mga anak po? Mangannal kita niyo marayaw. Wasilu arhamakum. Pahukutan niyo. Bangon mabaya magbugto, nung ayaw na to pagbugto. Maita, man wasalahu, wasalto. Waman kataahu, kataato. Hisiusin tao,
hituin niya, in pagkasilasa, in paghugot, sin pagsugpatan, sin pagkasilasa, sugpat siya pa Allah Ta'ala. Unin hati sin sugpat siya pa Allah Ta'ala, tabangun siya, kalasahan siya, karidaan siya sin Allah Ta'ala, di malawa ka na yung paglasa, di malawa ka na yung barakat, di malawa ka na yung rida sin Allah Ta'ala. Wapukdanul baraka, wapukdanul rida, wapukdanul mahabba, husranun wadimar. Apabila nalawa yung pagkasilasa, apabila nalawa yung kuyag, apabila nalawa in barakat, natuang ka lang nakawakabuhi, matuang ka lang nakawakamatay, waliyadu billah. Amuyad to, mga anak po, hindi nga mga wasihat. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ha mga naghaji, hamasa niya, sambil pamasain ni, pagsabutun dadto si mga sila, nagdara jamaa pa kanya. Mga anak po, mapuas tayo dito. Aun pang Hindu kato tanyo sin Nabi. Aula na yari na kita niyo hajaman. Hinapusan. Amin jaman. Iandas sintuhanin umatin ni hamataud. Mataud pagkaon. Mataud pag-inom. Sabi dagbus, di sila makapas. Rasul sallallahu alaihi wasallam hinduan nen umat niya panghindua. Dahil nga mga panghindua, kaunahan na to, aula-aula na jaman na to ini dumiwan sinadlaw, upatin taud niya. Yang Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam patangkisun kita niya. Allahumma jannibna. O Tuhan namu, mangayo kami kay mo. Palayo kami, patangkisa kami. Min mungkaratil akhlaq. Daing sangi ngi pangadatan. Yari na tuan ni sangi ngi pangadatan na masa na tuin. Kakawa bantungon pasintao. Ang lagu-lagu lang niya, kaakalan ng direktor. Takaw mga tuan. Na, bang mabiya na hining kahala ni pagbantog na sintawin pag-akal, pagbantog na sintawin pagputing, pagbantog na sintawin pag-anyaya. Patauran ng pangayo murwa. Allahumma jannibna mungkaratil akhlaq. O Tuhan namu, tangkisan kami rin hasangi ni pangadatan. Madto pauno papangadatan paghambuokan singkatan. Abi haun na addat kura, addat kuting, addat iru, addat ginisan na. Tani mga tuan, inlaway sin iru, bangkiarilatan in pagkakaunan mo, pag-iinuman mo, subay, hukasan siya sin tuwi, sin lupa. Subay siya sa tunon sin lupa. Nabiyahon tuan, magpasiyo mairu, magpalako ta iru. Na, mga kakasi sin Allah Ta'ala, yan yung mga panghindua. Allahumma jannibna mungkaratil akhlaq. In pangadatan, bang natu kaya paghambukan, mabuga ta timbangan. Daing ha mga timbangan mabuga, timbanguning karayawan niya, amo na in pangadatan. Pangadatan uno. Pangadatan sin apo na to, pangadatan sin kampung na to, bukun. Unim beta sin Nabi, addabani Rabbi paahsana ta'dibi. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinuan ako pangadatan.
sintuhan. Kaya hinduhan naman ako, asal-asal marayaw, magduruhunin dayaw. Amurad to'y siyempre ang hindu ko, innama buistu liutammima makarimal akhlaq. Ang Tuhan impiang hindu asin nabi, patangki sunimano siya addo. Maita, yan dia rasing kababaihan, yan dia rasing kasubulan, yan dia rasing kamaas-maasan. Ano yan? Nah, uno pa, Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal ahwa. Iwan utuhan namu, tangkisan kami rengsin, dahing hakangi hawa nafsu. Dahing hasangi hawa nafsu. Nah Tuhan, impamarintah demokrasi yan na nafsu nila. Aun na nafsu tao, aun na nafsu kabaw, aun na nafsu kuting, aun ginisan na. Ulaika kal an'am, mabiya sila hayop, bal hum adal. Ano yung mga anak po? Ini kato. Kaya tada hindi kato, panghindua. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal. Iwan utuan na mo, tangkisan kami rin nga sangi-ngi hinang. Nabukon niya ito pa ngayon sa pag-ubos di aksyonan. Pag kita mo sininang mangi, ay nakalumamod. Bukod sa kaukat na kau, iyanon simbagay mo, pakisama na ba kau laong, sanda kumama ka minsan. Tawakong pakalong na bro. Tawakong pakalong na kuya. Ikaw, pagtag kay mo bro at taway kuya. Siya pa at taway hirato. Nagpatilibunin nabi. May tayari nakita niyo hajaman. Munkaratil akhlaq, munkaratil ahwa, wa munkaratil a'mal. Ini kaupat. Ini kaupat, Allahumma jannibna munkaratil adwa. Tangkisan kami o Tuhan namu, dahing hasangi sakit. Nah, mga anak ka po, nasakit na yung pag-iman, nasakit na yung pagsambahayang, nasakit na yung pagkasilasa. Kita yan. Pangayo ang patuhan, bang mandi masakitin sa bahayang mo. Aula-aula sa bahayang subo. Way pa nagtatag. As-salatu khairum minan naum. Bati na kao. Nabangyad tumapakay si Mano siya imbihad turagbus. Allah subhanahu wa ta'ala. Pasurun siya. Kullu ma indallah khairun. Ing katandang hatuhan, iagad niya, anug haraan siya sinallahu ta'ala sa rayaw-rayaw. Na mura-murahan, mga anak ka po, bangman kita niyo makalamud mga kanila, ianug haraan sinallahu ta'ala, karayawan na pag-ibadat, karayawan na pangaddatan, karayawan na hinang, karayawan na katantan, pakaradyaan, kaya na iagad nila yung kabayaan sinallahu ta'ala, tub-tub na rin to, salamduaan na mo ang mga anak ka po, نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين اللهم يا تواب تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم اللهم يا رزاق ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.